Kwa Donald Trump bagari Canada kan long no kum ka state basan phui jong gari Amerika lane banyas no pura no bat gari Amerika pan phai kala uhe jong Canada baka Alaska ru ngintit no na phi lara phi kwa yangi tom tanya ngap ya kane kuboran kon hadin ba Donald Trump mula job ya ka jingi khon ya election presiden po gari Amerika persa ya Kamala Harris hakaba on sistem tiru ya kisuki kum presiden jong gari Amerika kata arpo tarik mantau benai kajing kuak kajing kalong bakari Canada kanlong no apo kajing sensar kajing kemi jong gari Amerika ulang ru sibun gibri upo gari Canada ki banlong no kum gawe ni state jong gari Amerika kata state kawasan puwe bat kanek la pausai house nem ubladap kata benai Desember arjal apsau ha meeting leng kajing bam jamit ringkat Prime Minister jong gari Canada kata Justin Trudeau hakaba ulah kerengka ya utei Prime Minister jong gari Canada utrom ulong gumne gubernur jong gari Canada kamot bau umdei Prime Minister Justin Henry udei gubernur jong kasan Puwe State jong gari Amerika kata Canada bat mentau utrom ulong biang PE ba mentau Justin Trudeau ulah resign no Nakasuki Prime Minister namar bau Prime Minister jong gari Canada mentau ada pan resign no buat ya kadau jeng resign ke jong ngan sebatai pat highway video kadau buat Justin Trudeau resign kum Prime Minister jong gari Canada naglang utrom mulong yusu baka jingkwa ka jong bakari Canada kanes no bat kari United States ne kari Amerika kalong kawe kadau kong sanne banlaj nah kinong sun kata negara Rusia bakari China ha ka bakari Rusia bakari China kijahat lane kijahat yapom kijong kiti artileri kila surau lane kila kerkut ya kari Canada kumta lara kari Canada bakari US kini telino kawai banlong kawai kari kajing klan bor kajongi kanlong kabak klan ba bat kawai kari kabak rau ba kata Great Nation penkut utram bat pusu hapo katrut sosial bat hadin kajing kran kajong utram ya kiti kentien kajing kwa jong bakari Canada kanas no robat kari Amerika way senior official ulak tertingnya persya ya Donald Trump daga baong bapim day uternia ubansu ya kari Canada bat ngim day uksai uban subut baik kat bayala mapi uternia ngimla abanlong kata ka state kapasan puwe jong pi lane jong kari Amerika utay uhe jong kari Canada ulpan pau susu bahato longgum no ladangin tit no ya ke Alaska ka na ka state ke jongpi ban penyas no lana ban pelong no ya ke Alaska sia kari Canada kata ban penyas no bat ka state Minnesota lana bat ka Minneapolis ki badai ki state apo kari Canada bat dang hakane ka skining kong haga ba Justin Trudeau Prime Minister jong gari Canada ulah resign nagaliang presiden jong gari Amerika uman salong uman sesimti minta usnem kata Donald Trump ulah tua abiang daga baong bakari Canada kadang penyas no bat kari United States wat kari Greenland ro kadang long no kum kari Canada banas no bat kari Amerika penkut utram tetangum ne nam ta kani kubor ngan sepenmi pat sakwe pu kubor ki bedai pu kari Amerika kajing kemding pu state California tangum ne nyes kedupan kublai sebon